Salam and welcome. Thank you for joining me. I don't know what episode is this. Episode 269. Thank you for joining me in episode 269 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. En ons nou bezig met die Heilige Quran. Die Heilige Quran by Imam Baker. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In de naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 269, hoofstuk nummer 18, die speelank. Surah 18, Surah Al-Kahf, the cave, die speelank. Afdeling 1 van hoofstuk nummer 18, 'n waarskuwing aan die Christene. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Alle lof kom Allah toe, wat die boek aan sy dienaar geopenbaar het, en geen valsheid daarin toegelaat het nie. Laat ons weer begin. Alle lof kwam Allah toe, wat die boek aan sy dienaar geopenbaar het, en geen valsheid daarin toegelaat het nie, regleidend om teen 'n streng kastyding van hom te waarsku, en aan die gelowiges wat goeie werke doen, die blye tyding te bring dat hulle 'n uitnemende beloning sal ontvang, waarin hulle vir ewig sal vertoef. En om diegene te waarsku wat sê, Allah het 'n seun vir hom verwek, want Allah het nie 'n seun, want ons sê dat daar is net een God. Allah is net een. Allah het nie 'n ma, Allah het nie 'n pa, Allah het nie 'n seun, Allah het nie 'n dogter. Daar's geen shareholders, daar's nie prime ministers of presidents of executive members van die board nie. Asseblief mense, moenie hierdie fout maak nie, asseblief, né? So, en om diegene te waarsku wat sê, Allah het 'n seun vir hom verwek. Hulle het geen kennis daarvan nie. Nou, ons moet net onthou hier, dat daar was die Old Testament, and then there was the New Testament, and then there is the Final Testament. En as jy gaan by medical school of enige universiteit, dan op die eerste dag sê die professor, asseblief mense, get the latest edition of the book. Because the latest edition of the book replaces all the earlier editions. So the Quran replaces all the other earlier editions. And we know that the Bible has been interfered. People have changed the Bible, right? People have changed the Bible, so the Bible contains a combination of human beings' words and the Word of God. Please remember, it's very important. Secondly, the Bible wasn't written by Jesus. The Bible wasn't written by the disciples. The Bible was written 60 to 100 years later. Right? Nearly a century later. So there's definitely, even though people can say, no, it's the Word of God, please let us be honest, it is not 100% the Word of God, because politicians and those in power and those who want to control and rule the world, they have changed the Bible, and that's a guarantee. And that is why you have so many different editions of the Bible. Whereas in the case of Quran, there's only one edition of the Quran, the original Arabic edition. And in contrast to the Bible, the Quran was recorded immediately. Not 100 years later, within a few minutes. Right? And the Prophet himself, sallallahu alaihi wasallam, used to check it. He couldn't read or write, so he told the scribes, read it back to me. And as soon as I was happy that it is identical to what Gabriel told him, then he said, okay, this is approved. And secondly, they memorized it. They took it to memory, memorized it, heart, mind, body, and soul. So at the moment, this is a tradition that is going on for the past 1400 years. So about 10% of the 2 billion Muslims, about 200 million Muslims, 200 million Muslims have memorized the original Arabic Quran from cover to cover, first page to the last page, first paragraph to the last paragraph, first word to the last word in exact detail, exactly as what the Prophet ﷺ revealed it. There's no other book on the face of the earth that's got such exact accuracy,
and preservation of the sacred word. So please, Mensa, get the latest edition, the latest edition of the sacred scriptures from the Creator, and the latest edition is the Quran. En die Koran says reg dat God is net een. God het nie 'n seun nie, God het nie 'n dogter nie, God het nie 'n vader nie, God het nie 'n man nie. So as vorige sacred scriptures that say that God het 'n vader or 'n seun or 'n moeder, dit is al verkeerd, want mense het dit geskryf. God het nie permission gegee om so dinge te sê nie. Asseblief mense, reg? Ons moet clear wees hoe God is en wat hy is. En om diegene te waarsku wat sê Allah het 'n seun vir hom verwek. Hulle het geen kennis daarvan nie en hulle Vader is ewemin. Griewend is die woorde wat hulle monde voortbring. Wat hulle sê is niks anders nie as 'n leuen. Miskien sal u van droefheid wil beswyk uit jammerte vir hulle, omdat hulle nie in hierdie aankondiging wil glo nie. Voorwaar, ons het alles wat op die aarde is vir haar as 'n ornament gemaak, om te beproef wie van hulle se werke die beste is. En wat daarop is, sal ons stof maak sonder gras. Of dink u dat die metgeselle van die spelonk en van die inskripsie ook van ons wonderlike tekens was? Toe die jongelinge in die spelonk herberg gesoek het, het hulle gesê, ons Heer, skenk ons u genade en wys ons 'n regte weg aan u ons saak. Dit is, hulle soek die regte pad, die Sirat al-Mustaqim. Daarom het ons hulle vir 'n aantal jare in die spelonk doof gemaak. Daarna het ons hulle weer opgewek, sodat ons kon sien wie van die twee partye die beste rekenskap kan gee van die tyd waar hulle daarin vertoef het. Join me in the next episode number 270. Look after yourself. Alhamdulillah.